पाउचेदे युमफम ओइबा मरु ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे KKL na pungni fuga nipan gi manung da thorak tuna miyam da lalle haijadrapadi police da criminal case file tawragani amukok थासी कुंतरुक इम्फाल की पौना बाजार लेबा सादर बाजार जामे मस्जिद कनागुंबा मियोई खराना मस्जिद की मियोई सिंगदा आगी अखंग पिरकबा अमदि सोशल मीडिया दा की हलकबा ग लोइना लेबाक असिगे निंगतंबा मसुंग लाइनिंग खुदिमत थंबा इकाई खुमनबा अदु तुंग ओइनरगा मसाना मसाबो KKL नि हाइबा मसक ताकसबा मियोई खरा लाकलगा मस्जिद के कमिटी दा टेलीफोन तरुक तुना मस्जिद की ममिंग होंदोकदबनी आइरमले मसिगी मतंगदा कंगलाइपा कनबा लुप KKL दा पुंगनि फुगानि पान की मनुंगदा थोरक तुना बियाम दा लाले आइ जगदबने नत्रपति थंगनबा मिकुपदगी क्रिमिनल केस अमा मरी लेनबा पुलिस स्टेशन दा फाइल तौरगनी आइना अमुको की माइकैदगी फोंदोरगले हाता दा लेबा ऑल मणिपुर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेटिंग कमिटी अमुको की ऑफिस दा पांगथोकबा पाउगी मिफम अमदा ऑर्गेनाइजेशन असिगी प्रेसिडेंट SM जलान ना पाउमी सिंगदा हाई हारिबा KKL ना सोशल मीडिया दा ओइरोइदबा नामथाक तौबा वफम क्या फोंदोरकपा असि ऑर्गेनाइजेशन अमदे मारी लेनबा ऑर्गेनाइजेशन सिंगना तराइना लौदबा ग लोइना कंडेम तवे सादर बाजार जामे मस्जिद हाइबसी मस्जिद अदुगी ड्रेस नते ममिंगनि मतममदा मस्जिद असि सादर बाजार हारग अदुम खंगदुना लागले मफम अदु लेबा मस्जिद पो सादर बाजार जामे मस्जिद हाइन ममिंग थोलगा लाखेबने मांगनाय मस्जिद अतमनन कनागुम खरन कमनि लोइबा थौथोक वाथोक थोंगनबा अतमनन होनाब्रा हाइन हांगलदुना लमदा मसिगी फुरुपसेंग नुंगसी चाना लेननबा अमदे नुंगसिलिपुन सेसलनबा करमना होनासेगी हाइन बियामना खनरगा लैरिंगैसिदा मियोई खराना लमदा मसिगी मियामगी अमता गारबा मरीदा सिंगजेब थानरबा होनरकपा असि ऑर्गेनाइजेशन असिना ताराइदा लौदे मसिदा पांगल खुनाइना जामना कुपना येंगले मरमदुना KKL हाइरबा लुपसे मियाम ममंगदा अथुबा मतमदा थोपिरको मरम जाना वाफंगदसि मखोइना लेबाकी खल्लिबा वखलुल अदु करिनो हाइबदु कांगनगदबने मणिपुर की मियामना असिगुम्बा बियोइसिंग फाननबा दक्षिलागने लमदा मसिगी नुंगसी चानन लेमिनरिबा मियामगी मरकता असिगुम्बा थोंग चादबा मियोई खरा थोरकलगा हेक जखाई जैखाई थिनगाइबा पीबा अमदि कमरेल रायवुड थोकनरबा सिलिबसे मियामना सेक्शन बिनबा महंगना मियामदा अपील तौखे अदोप एडिटोरियल की कलम अमदा कोविड टेस्ट लेमना तौहल्लो हॉस्पिटल द नन कोविड पेशेंट लेंगनबा लाकपा खुदिमा COVID-19 पॉजिटिव होइदे हाइबगी मेडिकल सर्टिफिकेट अमा पोथोक्तुना उट्रबदी लायंगबिउ याद्रे नत्रगना फिजिशियन अदुगा वा तानबा फावो याद्रे हाइबसी पेंडेमिक असि मणिपुर योरपदगी आइना दुना लाकलाबने अमरोमदा मिरोन बिनुपी सिंह अंगांग उनद्रिबा फावबदी तोइना मसा अमदि पौनुंगदा लेरिबा अंगांगी फिबम चेक तौदबा यादबनिना डॉक्टर की मनाक्ता चंगबा यानदबा हाइरिबा सर्टिफिकेट असि गुटपताई लुरिबदी मिरोन बी अमन अंगांग उनद्रि फावबा यामद्रबदा अहुम मरी रक्तकी तादना चेक तौबा यावना डॉक्टर की पौताक लौबा चंगबना डॉक्टर उनबा खुदिंगी ख्वाइदगी नौना टेस्ट तौबगी सर्टिफिकेट पुथोकपा तारिब्रा नन कोविड अनाबसिंग असिसु फिजिशियन डॉक्टर मनाक्ता चलगा चेक तौबा चटपदा हाइरबा सर्टिफिकेट असि पुथोक्तबा यादबनिना COVID-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट पुथोकनबा टेस्ट तौबा ताबने स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट की मखादा लेरिबा मेडिकल ऑफिसर सिंह फिजिशियन सिंह प्राइवेट पार्टीज तौबा यादे आरगसो कंदा ngakna चलिबगे कनाना ngakna चलिबगे हौगिबा था तरागा निपान रोमसी COVID-19 पेंडेमिक ना OPD हांगदबगा मानना लेरकपनि अदुगा लानाई क्लिनिक सिंगसु थोंग हांगनदबना लानाई ओइना तौनरबसु कोविड के अकीबा असिना नन कोविड अनाबा मयाम अमदि डॉक्टर गा तानबा फंगदबा यावना मतम चाना मसा चेकअप फावबा तौदबा मसिंग यामना यामलाबने पेंडेमिक असि एंडेमिक ओइबा फिमदा अमदा लैरि आबसि इम्फाल ईस्ट वेस्ट थौबाल कक्सिंग बिष्णुपुर सुचानपुर डिस्ट्रिक्ट सिंग खुदोंथिबगी चांगदा अदुम लैरिबसिने अतै डिस्ट्रिक्ट सिंगना पॉजिटिव ओइबगी चांग हंथरकपना अयामबा ओइ हाइबा याय नोवेल वायरस असि चपचाना खंगदबनिना मी अमना मपान थोक्तुना थबक तौबा ताराबदी निमित खुदिंगी कोविड टेस्ट तौबा तारे फिबम असिदा लेंगाना COVID-19 टेस्ट तौबसी फ्री दा तौहनबगी तंगाई फदबा हेंगलकले अदुना लेंगा की मखादा स्टेट हेल्थ सर्विस मेडिकल डिपार्टमेंट की मखादा सलाइरिबा डिस्पेंसरी फावबदा लेमना कोविड टेस्ट तौनरबा थौरंग लौखलो लानाई हॉस्पिटल सिंगदा कोविड टेस्ट तौबगी मी अमदगी लौरिबा ममल जामना वांगमल्ली अदुना वखल खंदाबा फाई नन कोविड अनाबा मयाम अमा टेस्ट तौबगी ममल पुथोकपा ngमदबदगी मसा लेयंबा ngमदबा अनाबा मसिंग जामना लेरे अफब मतिंग लेबा खुनाई ओइहनबदा मिपुम खुदिमक तिनजंग काइजंगदबा हाइबसी यामना मरु ओइबनिना लाइरबा मियामगी खुलकता लाइरबा मियामगी खल्लगा खुदकता कोविड फ्री टेस्ट लाउथोक्तुना कोमना टेस्ट तौथोकहनबना लाइजलसी ओवरकम तौबदा मतेंग ओइकने मखादारकबा अतोपा पाउ अमदना MLA P Brojena कोविड पॉजिटिव ओइरबा इमुंग चामदा असा अथक्सिंग यंथोखरे तामथिरबा COVID-19 पॉजिटिव ओइबदगी आवाज आइथेंग मयुक नरुरबा वांगसिंग तेंथा केंद्र की मनुंग तलैबा
Tongan tongan ba imung chambarom da kendra sigi MLA paunam prajen gi bijeng makada ngasi BJP Mahila Morcha Wangjing Tentha Mandalna sinduna cheng keji tara tara ka loire na romada changdaba yadaba acha taksing yen thokre seng thau thum alu hawai pafar amadi kobi na singpa acha athak yen thokpa gi hongsada duda Mahila Morcha asigi President Anandi General Secretary Naurem Romila BJP Wangjing Tentha Mandal gi President Okram Sudil Kumar Executive Member S. Handina Singh Member Webam Yoi Kya Sarwyaki and Mahila Morcha asigi General Secretary Naurem Romila gi Cherola Mana Aire Cherola Sina Makha Tara du Nokhungsat Adukamari Ilaina Mahila Morcha gi President Anantina Phongdo Kibada Manipur COVID-19 ahanbu web lakpati kinga si phawa kendra sigi miyam kidamak kendra sigi MLP Brojen na jai pathorang kaya paket pituna lakle ani suba web asida su kendra sigi manungda positive oiba yaruk pasing YK College ta hangliba CSI sida thamduna maghoi gi chana thaknarba amadi atai or apa kya yang sinuna lakle nurse amadi mari leinaba health workers sing thamduna invest sing kidamakta asobu thodang lawduna lakle ngasi MLP Brojen gi miyang makada cheng jauna asa athak sing thok liba asi amuk ana nadaba wainaba amadi naruba isil inaw sing mafam ta minung sigi matau utchabane ngasi su makata na inmet marfudra da asa athak tengbang polum kya khudol tamkre makata na su chathariba kya amasu laichada sina leiriba phawba miyam gi awa ana kya da leptana mateng pangke gane ngasi kendra sigi MLA gi miyang makada cheng jauna asa athak sing gi yantuna mateng pangbiba gi damakta MLA bo thagat basu phongtok narakle aire Makadarakpa atau pau amadana miyam gi sakhau lut tawbagi serak piyo napi maro COVID-19 gi ahan buwet na sentu kantaraklaba sara masuk khonggang lamgi imong kyada saba fangdabagi awabu mayuk nariba adu karamakai ko kananaba Prime Minister Narendra Modi na sahi adu gi April thadagi November tha phabagi oina napsa amasung PMGKLY skim makhal ge khutong jaba phangdaba imong singda seng keji manga lemna pinanaba state thing da khagan khiba laikhrabasu masage Pothong na saba kona daba Manipur dadi seng keji suna phangdaba ki matakta tha ama ani gi seng pidaba gi pathok toike All Manipur Nupi Marupki Secretary L Sumti Balana Kudek Pitona Tadorokpa Serola Sita Salibat Sahi Asigi April Tadagi Anuba Saklo Lorok Liba COVID-19 Anisuba Web na Sogal Laba Masing Hakalapa Tengnabadi Prime Minister na Aukiba Me Tadagi November Tapoba Limna Napsa Abdi PMCKLY ke Kodong Jaba Fanglaba Singda Mi Amagi Oina Tha Amagi Seng Kezi Manga Lemna Pinadaba State Singda Kangan Kiba Laikrabasu State Asigi Assembly Ayambada Seng kezi suna phangtabagi wathok tanatana aukiba July githagi seng pidabagi wapam State Assembly yoruk libasi paliba lengak asi seng huran basinga arun bami mari lainarabra haibagi miyamna singnaba pongnare mibal danglaga hingliba piklaba state asida COVID-19 gi ani super web asina sokalaba sentok nemba imung sing awapa si khangsinadana tumina laithok libasi All Manipur nabi marupna akanba maungda janingdaba phongdorakle Misam miyam ki punsi kan ba pamlabadi athuwa da miyam ki sakhaw lut tawriba ration agenda turgna contractor sing athuwa da jarak bio aire Manipur gi singmi miyam gi hingnana bagi tha wangkhadan basi minister N Berena taksin kre Manipur singi lamdam sing chakhotana ba amadi singi miyam gi hingbagi tha khena wangkhadan ba thabak thoram sing paikhat pina basi minister N Berena hojik Manipur khongsutta Imphal da leiriba Tribal Affairs ki Union State Minister oina thau poriba Renuka Sinha Tataksan Gre. Wafama Singaran Minister gi Secretariat Office the Union Minister of State. Renuka Sinha ka punna paminaduna. Warisaba matamda sa Minister na Phongdo Kibane. CMN Binan the Union Minister gi mafum da Manipur gi Singilam da infrastructure sing ningtina sangwatra singmi miyam gi hingna na bagi tabakena. Wangkadan na tabak paikana ba ajake. Loina Singilam da Tribal Affairs gi makada kari karamba sa hotorangi tabak sing. Paikat bayaba tabak sing paikatuna singmi singi sentum gi pibam pagana basu taksan ke Union Minister Renuka Sindhana sa minister na thamlak liba wafum sing atu taraba matungda Manipur gi singi lamdam sing chakhona na bkhona bada pangbajaba mateng pangkadi loina na Manipur gi tribal miyam gi hingna bagi tha wangkhan na bhagna pairiba tribal affairs ki maikadagi hona ba kya hona gani aibage thajaba kya su pi hi aire Atop pau amadana Naga Nupi kharana Assam Rifles ta Rakhi punkhiba Yaningde Anak da pangthokiba raksa banden gi thoramda Dimapur amadi Tamenglong da Naga Nupi kharana Assam Rifles ki persons in the Rakhi punkhiba gi thong ado wang hangningai oi amadi thamoi sokna janingde haina Naga Mothers Association na thadorokpa cherola mana aire cherola sina hai apspa gi barumda Naga Phuruki Nupi sing ot naidona Nupi oibege
ikai kumna pamahan bikiba molest toba khunja kya mirungsi leitan arkiba dugumba armed forces asida rakhi punduna arau temba phongdukna okibage tawong asidi yamna ikai ningai ni amadi phurop asiki nopi singgoiba amamba numit ohauragane nagala maromda ekoi haujik phurop asiki nopi sina crime singa bati meoibage hak khongkau nabagi tawong singi chap chaba wel ngairibane BJP political party na orabasu mairoi singi lupna sinbabu orabasu tawong asidi yafam thoktaba wang angningai oiba tawong ne aju phawbuda aikoi gi hak khongkau na ba leptre naga sing apsba gi makada namduna thamme saglaba matam kya dagi hauna achumba wel phangtana lakle victim singi imung singda achumba wel puthok piraba matam kya gi mamang dagi haijaduna lakhe basing adugi achumba wel tadri amadi wel chathari aire flying officer Maria Begum taramna okre Assam Manipuri Muslim ki maraktagi hanboy na Indian Air Force IAF ki flying officer Maria Begum taramna okpagi tharumama ngasi moragang tampam yum khonsal sina sinduna pangthokre Taramaduda Haji Mazayuddin Surya Begum Seram Herazid Abdul Nur Chowdhury na chingba sing sarugake Taramadu ki marang chana khonsal sina magi kamjaba khudol pot tamduna flying officer Maria Begum pot taramna okay Tarang mari ladana Seram Herazid haikibada Maria Begum kumbi kaya puthokna ba ikoi punna khona minase Assam Manipur gi jati gi itihas ki lemai dam hake wari asi mayak lana lehoragane tonggi hawak liba mairoi singna Maria Begum ki matau tamduna mai paknaba honasi aike makadarakpa atopa pau amadana Thaubal Municipal Council gi nauna sagar khiba bandar plot sing matamadu gi councilor made executive officer sing imung manung ta pithoklamle Thaubal Municipal Council gi nauna sagat khiba ahangba bandar plot amade dokan sing matamadu gi councilor sing amade executive officer ka laudonaraga lainga kya ba yautana councilor amade staff sing imung manung amade sanjau paiba mioi sing ta lona pithoklampa thengna aina hiramasi gi matang ta kota wakala khiba petitioner athopam prasantana pami sina pangdokre ngasi Thaubal Mela ground gi community hall da pangthokpa pauge mifam madam hangna ai Thaudogasi court submission torakpa affidavit dagi khangba ngamle Thaubal Municipal Council na nauna sakiba amadi ahangba council asige asset sing abadi Thaubal Nupi kathe the women vendor plot marfuga mathoi district agriculture office Thaubal gi manak da sabat dukan plot marfuga nipan amade vendor plot chamba kun ase niyam chumna public notification thoklaga allotment torakani khanduna applicant sing abadi Thaubal miyam sing jamna harauna allotment pin na bagi public notification thokpa ngaiki adubo Komja lisingani kungi August kun kamari da as Pradeep Kumar Executive Officer Thaubal Municipal Council Thaubal Nupi Kathil Government Vendor Plot Marfuma Thoigi allotment gap mari lainan opal lottery tawragani apply tawni masingna TMC office tagi form lawrana ba notification ama media da khangalak padagi form lawrana ba TMC da lagna khe Aduba council na form pirakide komja lisingani kungi August kun tare ta amok EO na form thapa lottery pangtok pa thingle aina notification amok tholakhe Asigama thong asida chingnaba leibadagi miyam amadi CSO sina kumza lisingani kungi September taragama thoide miyang changbi na media da phongdokhe Council gi lanthom asi miyam gi lanthom ni khangana na bagi damak amadi tungi elected person sing na su asum balambi da channa bagi damak ta wakhalon manaba mioi taraga tarin applicant oiduna High Court of Manipur da red petition case ama file tawkhe councilor sing na sponsor tawba mioi ahum allotment asiga mari leinaba covid file tawrakhe Yamna libadi council na pirakpa affidavit allotment asi niyam chumna pangthoki aibadi investor sing SIC amadi wangkem ACG MLA Lilung ACG MLA Wangjing ACG MLA da makoi gi kota pikhiba lottery pangthoki ba asina singba kaya submission tawrake hiramasi gi matang tamari leinaba MLA sina sengdok pirak lagadi miyamna hena nungai gani hausi di court ki maike digi asumba wel ama soidan lak lagani haiba wafam thamke Pinky Misina Chenaba Sing Cherak Piu Imung Manong Chen Gani Haina Pukra Bamatung Ta Am Hiana Magloraga Maka Senminaki Ba Kongba Nong Tombam Lake Idagi Ning Togjam Roman Say Kuntaret Surabagi Yumda Posindur Leminaru Rabi Kongba Nong Tombam Lake Idagi Laima Pokpam Ningol Pinky Elias Kiran Mala Sahi Kunkabatoi Abop El Kule Surki Misida Chenaba Sing Hak Paserak Piu Aina Lake Trapa Pinky Gi Imung Manung Gibio Sing Napangdoragle Ngasi news ekol nongpo inkol community hall da pangthok paugi mifama badal laiki dabi asiki mama longjam rajen na ai penki asi nongthompam laikai dagi nupi lairabi rajen ga nungsina tuna sahi asege Julai gi taraga mari da sin khani adon thoki badagi tha ama hena jumda
हंजिलक्तबदगी इमुंग मनुंगी मियोइसिंगना पुलिसता कंप्लेन तौगे पुलिसना थीबा याबा थीरबा मतुंग था असिगी सजित कोनिथोयदा उखरुलगे कामजोंग थबक सुतन लेरंबदगी नुपी अमदी नुपा असि फादुना पुराखे इमुंग मनुंगदा सिन्नना हरकपदा नुपी अमदी नुपा असि अनि असि मसा मसाना जानजै हाबदगी नुपा मयुमदा नुपी असि पुखे अदुबा था असि कुनमरीदा नुपी असि वानथरे हादुना नुपा मयुमदा नुपी मयुमदा पाउ पिरखे अदुबा नुपीगी अपोकपिना महाकी मसा नुपीदी अदुगुमा लैना अमता लैते हाना फोंदोखे नुपा मयुम अमदी नुपी मयुम असि नकनना लैबा मरमदा नुपीगी अपोकपिना हॉस्पिटल पुखना पुथोरक्पा पेंकी हक्चांग येंबदा सीदुन लेरंबा थेंगनखे थौंग असि मसा मतुमदा सीजबा नते इमुंग मनुंगना हातपनि मिसी असिदा सेनबसिंग अथुबदा चराक पीगदबनि हाइना फोंदोखे सानाबगी पाउ अमदा गम्मा एशियन MMA चैंपियनशिप द मणिपुर की दिनेश नावरेबना गोल्ड अमदी सिल्वर मेडल फंगले थासी कुनमरीदगी कुनिपान फौबा किर्गिस्तान द चथरकपा गम्मा एशियन MMA चैंपियनशिप 2021 के केजी 56.7 की कांगलुप मणिपुर के दिनेश नावरेबना गोल्ड मेडल अमदी सिल्वर मेडल फंगबा ngamkhre आइरे आनबगी वना मणिपुर की दिनेश नावरेबना केजी 57.7 की कांगलुप मिक्स मार्शल आर्ट MMA अमदी स्ट्राइकिंग मिक्स मार्शल आर्ट स्ट्राइकिंग MMA डिसिप्लिन सानबद गोल्ड मेडल अमदी सिल्वर मेडल फंगिबने आनबगी वना MMA मसानद केजी 56.7 के कांगलुप माना किर्गिस्तान की मुर्जाबेक पमाइथिबा पीदर गोल्ड मेडल फंगबा ngamखे तुंगदे स्ट्राइकिंग MMA मसानद महाकी लंबाना किबा कजाकिस्तान की जर्मा खान ओरिंटाएव की मकुता माइथिदना सिल्वर मेडल फंगिबने माका थारगा हौजिक फावबा चैंपियनशिप असिदा इंडियाना गोल्ड मेडल मरी फंगबा ngamkhre अमरोमदा अमेरिका की प्रेसिडेंट जो बाइडेन हाइखिबदा काबुल एयरपोर्ट बॉम्ब पखायहंदुना मिसिमिना कया थोगनखिबगे पाउखुम मतम चाना पीगनी अदुबो थिदोकनबो होनारी आइखरे अरुबिदा कंटेंट चिक असिगे मरुइबा पाउ खरा असिबा पाउदम जरिबा माने लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदी फेसबुक पेज असिदगी येंबिरिबो पुनमक पथागा जारी चैनल असिना दुमदा कानरबदी सब्सक्राइब तौबिदिबसिना सब्सक्राइब तौबिरमलोइना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगन प्रामक पो अमुका हना थागा जारी